Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha izindaba ezimbi kumculo kaMaskandi njengoba ke esedunelwe ke imoto yakhe namhlanje ekuseni. Bafowethu impela phamba seligibele udaba ngicela banqale ngenibingelele. Kuyona ke Mbuso City MTV City njengoba siqala ngene channel yake wenze kulungile. Ucephe subscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba keshisayo nazo ke zi-3 nayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha izindaba ke ezingekho zinhle neze njengoba ke uquality ke umfuka abiyela ke sebemduna ke imoto yakhe khona ke namhlanje ekuseni njengoba ke lesigameko kwesenzeke ngabo ke o4 ke wengane zawethu kanti ke yona ke imoto ke uhlobo ke lakwa VW ke emhlophe kanti ke inumber plate ke ifundeka kanje ithi ke JM93 BW GP JM93 BW GP kanti ke wengane zothi impela ke abantu bacela ukuthi ke bawuhlabe bawulawule ke umkhosi ke mangaba ke impela ke beyibona yona ke le moto ke bakwazi ukuthi ke bathinte yena ke quality ke umfuka abiyela kanti ke wengane zothi impela ke ungakwazi ba ke nathi ke impela ke usithinte kumbe ke ucomment ngaphansi kwayo ke le video makuthi ke impela khona ke la uyibona khona bafowethu impela ke thina ke simbuso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.